Riendikithia ria seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja ria kuria muingi wa kaunti ya Nairobi ndukarihe nyumba mweri-ini wa kana ni undu watumurire maruru kuri kiama kia Ahuri biacara kaunti-ini iyo, makiuga kwaga kurihwo nyumba icio ni guthararia biacara ciao amwe nikuo makoragwo merigiriire kwimathira uboco. Ni twekire mahitia manene muno otoria mugikuigire mundu utari mburi ndatumagwo ruru twatumire ruru mundu utari mburi Sakaja ndari na mburi na niki arenda gutunuha kaiga nyumba itikariho. Tumemwangalia siku kadhaa, tumeona tabia zake, tunamwangalia zaidi kutokana na uongozi ambao anaufanya, na sisi kama wananchi na kama wafanyabiashara wa Nairobi tunamgojea kwa sababu tunamtuhumu karibu mara 4. Cha kwanza nakumbuka mwezi wa 4 alikuwa anateta kwamba wananchi wasilipe nyumba, na hizo ni biashara za wenyewe. Makiaria na andikia mohoro ni morotereirie Sakaja njara ni kuna watho wa thirikari na muno makiria kuna watho wa kafyu, makiuga maya ni mamwe ma maundu maria maramacungiriria kuihurwo ni marakara. Kama seneta wetu akakosa nidhamu badala ya kufuata maadili ya wizara ya afya, ameenda mpaka amefanya kafyu izidishwe na watu wanapoteza hela zao. Sakaja ni waramenya ni utumete irafu ciothe higwo Kenya. Ni andu igana matara thaici mathi makihoraga irio. Ni ko arakirwa irafu na kiraga voithire kumathamia. Ntarwo mandikite. Moigite makoretwo mamucuthireirie kwa ihinda iraya na riu makiro makeni na kuga wona thie na mbere kugerera gacira karia gerete maya kungania thairi cia kumuruta gituro-ini giake. Turenda kwira Sakaja umuthi atiriri tatumia twe thutha wa chairman witu wa Nairobi business community na thuria yothe murona na ni tukurehe signatures. Sakaja kahinda gaku ni gaka, uguthie na maguru utatembea kubwa. Oguo niguo turenda gukwira muthenya umuthi. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara.